4 razloga zašto odabrati Starboard SUP daske. Za razliku od uobičajenih dasaka kod kojih se rubni šavovi spajaju ljepilom koje sa vremenom oslabi i može dovesti do odljepljivanja, Starboard daske izrađuju se posebnom metodom varenja šavova na visokoj temperaturi. Ovaj proces osigurava znatnu čvrstoću, izdržljivost i dugotrajniju konstrukciju. Time se produžuje vijek trajanja daske za razliku od dasaka s lijepljenim šavom koje nakon pucanja postaju neupotrebljive. Nova generacija Starboard dasaka radi lakšeg materijala ima čak 2 kg manje, a zbog patentiranog boksa za perajcu izrađenog u 3 dijela, daska kada se zarola zauzima 30% manje prostora. Starboard SUP daske nude svestranost koju će cijeniti svaki ljubitelj vodenih sportova. Osim što ih možete koristiti kao klasične SUP daske, jednostavnim dodavanjem sjedalice i preinakom SUP vesla u kajak veslo, vaša daska se u tren pretvara u udoban kajak. I to nije sve, na cijelu novu kolekciju Starboard dasaka imate čak 5 godina garancije. Cijelu kolekciju pogledajte na www.surshop.hr.